Nō te rā nei, tīmata i te hui tuawaru a ngā pai o te māramatanga. Whārau tāngata no Aotearoa me te ao whānui kua tai mai ki Tāmaki Makaurau mo tēnei hui nui. Matapaki ai e wānanga ai rātou i ngā hua kua puta i wā rātou rangahau a kaupapa iwi taketake. I haere a Hania Douglas ki te hui, ki te pātai i te pātai. Heha e mea nui nei kia riro mā ngā iwi a taketake, ngā iwi taketake e rangahau. Ki mihia rangahaua rapua te mea ngaro. Koina te whainga o enei kairangahau Māori kua pōi mai ki Tāmaki Makaurau i tēnei wiki. Engari e ai ki etahi he pakanga tonu kei te haere. Kei te rahi haere ngā whare rangahau Māori i te motu, engari kāri te kawanatanga ka tautoko a Pūtea Taunaki. Ko te aronga nui o te hui o ngā pai o te māramatanga, he kara huihui i ngā kairangahau nui o ngā iwi taketake. Ki te matapaki i ngā take nui o te ao iwi taketake. He taonga mea tatiaki i te mea ki te kore ka mahue mā te rāwaho. Māori culture has to control its own Māori. The Māori elements of Māori culture, the iwi, have got to own their own memories, have got to own their own structures. They've got to be able to control their own knowledge. We live in the face of dominance, every moment of the day, and so every moment is a struggle. We try to be smart and strategic, but the reality is that the world, politicians, governments, historically haven't been very kind to us. Ko etahi o ngā whakamahinga matua o ngā rangahau taketake, he taunaki i ngā tohe rauemi ki te kāwanatanga. Engari, hei tā Linda Nikora o ngā pai o te māramatanga, ko te aronga nui o te rangahau taketake, ko te oranga tonutanga o te tangata me te ao hurihuri. Are we thinking about the way in which we are sitting in ecologies, in environment? Is our water still healthy? Can we still survive on the water that's running past in our rivers? I think quite clearly, increasingly, the answer is no. Tērā te whakahau a tā tipene O'Regan i tōna hui ngā pai o te māramatanga whakamutunga kia kaha ngā kairangahau Māori kia karawhiti taua. This is a battle in which we're not going to run out of muskets. We can do it. We have the resources. We need to devote ourselves to that. And our economies should underpin that cause. Hei te tekau maono o whiri ngā rangi hiki ai te hui nei. Hania Douglas, Te Karere.